Naša fantastična planeta Zemlja se veoma brzo i nezaustavljivo menja. Prirodnjački muzej, osnovan 1985. sačuvao je dragoceni deo našeg naučnog znanja, koje nam daje nadu da shvatimo te promene, da odgovorimo na ključna pitanja i da doprinesemo skladu prirode i civilizacije u budućnosti. U Prirodnjačkom muzeju u Svilajncu ima 9 izložbi pod nazivima Svet dinosaurusa, životinje Afrike, svet minerala i stena, geološki vremeplov, biodiverzitet Srbije, mamut Kika, geodiverzitet Srbije, vulkan i nebesko kamenje. Mi smo videli veći deo njih koji je primeren uzrastu đaka prvaka. Izložba Geološki vremeplov jedna je od najatraktivnijih izložbi i predstavlja nastanak planete Zemlje i njen razvoj kroz epohe sve do postanka čoveka. Posetioci doživljavaju svojevrsno putovanje u prošlost kroz prikaze geološke istorije Zemlje od velikog praska do pojave savremenog čoveka. To je prikaz evolucije planete Zemlje kroz ilustrativne primere geoloških era i perioda, kao i ključnih događaja u evoluciji živog sveta. Kod vrline i nestabilnosti kopna, okeanske vode bile su idealno mesto za početak života. Vrste su se prilagođavale na različite načine. Neke su se odvojile od morskog dna i zaplivale, poput meduza. A neke su razvile oklop, poput amonita i trilobita, pokušavajući da se zaštite od predatora. Za to vreme, predatori su se takođe prilagođavali. Lakoće kretanja kroz vodu, poput Dunkleosterosa. Topla, vlažna klima i evolucija prvih stabala uticala je na visok nivo kiseonika u atmosferi, što je olakšavalo rast drugih živih bića. Najpre su se razvili biljedi, divovi koji su se hranili bujnom vegetacijom. Bili su sposobni da prelaze ogromne distance u potrezi za hranom. Kako su vekovi prolazili, pritisci preživljavanja su iznjedrili novu vrstu dinosaurusa, mesojede. Pojava sisara obeležila je prekretnicu u evoluciji života na Zemlji. Kako vekovi prolaze, obrisi novih bića počeće da se naziru. To će biti ljudi, humanoidi koji postaju neizbežan deo evolucije, uklapajući se u lanac života. Izložba Svet dinosaurusa ima postavku od 7 skeleta različitih vrsta dinosaurusa koji na jedinstven način dočaravaju period mezozoika, vreme od pre 200 miliona godina. Skeletne replike dinosaurusa rađene su po uzoru na originalne fosile. Izložba, stvarana na naučnim činjenicama, na najbolji i najatraktivniji način upoznaje nas sa osnovama paleontologije, nauke o razvoju života na Zemlji. Izložba Životinje Afrike na zanimljiv način prikazuje afričke životinje koje su preparirane posebnim metodama. Imali smo odličnu priliku da od našeg kustosa, Ana Marije, saznamo nešto više o njihovom načinu ishrane, razmnožavanju i načinu lova. Pored žirafe visine preko 5 metara ili slona težine preko 5 tona, ovde smo videli i različite vrste antilopa, goveda i ptica, nilskog krokodila, bradavičastu svinju i druge životinje.
Izložba Vulkan je smeštena u modelu pravog vulkana, visine oko 10 metara. U unutrašnjosti ovog vulkana smeštena je jedinstvena izložba na temu vulkanologije, koja posetiocima pruža odgovore na pitanja o vulkanima. Veći deo ove izložbe čini i zbirka stena vulkanskog porekla kako iz naše zemlje, tako i iz različitih krajeva sveta. Naša ekskurzija, obilazak Prirodnjačkog muzeja u Svilajncu, nije bila obično putovanje, već iskustvo koje ćemo zauvek pamtiti. Učili smo kroz zajedničku šetnju, kroz svojevrsnu avanturu i povezali se kao tim na jedan poseban način. Do sledeće ekskurzije ostaće nam sećanje sa ovog putovanja i ova video priča. Naučili smo da je svaki korak koji napravimo prilika za novo otkriće.